Yaşlık ile uynay güle yolla keng anın. Yaşlık ile yanı bulup yaktı dünyanın. Yanavazdan yanı ömürge yaşlık utunda yürek. Yeryüzünde bir nerse yok yaşlıktan kadirliler. Yanavazdan yanı ömürge yaşlık utunda yürek. Yeryüzünde bir nerse yok yaşlıktan kadirliler. Yaşlıkiler kukreğinde yanar ot bulsa, ot yalkanı sürülmüşe urgalıp dursa. Yanavazdan yanı ömürge yaşlık utunda yürek. Yeryüzünde bir nerse yok yaşlıktan kadirliler. Yanavazdan yanı ömürge yaşlık utunda yürek. Yeryüzünde bir nerse yok yaşlıktan kadirliler. Yeryüzünde bir nerse yok yaşlıktan kadirliler. Hayırlı iş pazar. İster misiniz adetli tamaşaçılar? Tağına bir kat hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli kazanılar, hem kazanımız konakları. Bizden bugün Şirat'taki 30. nomerli konsertimiz sizge takdim edirmiz. Allah'a şükür, sizin bilen birge, var da sizin aldığınızda bir sizden yaşırgan işimiz yok. Neyi körsek de birge kurduk, bilmeyim de kimdir sürektir. Siz kile deyip, biz jırlıyız, biz kilemiz deyip, biz jırlı deyip, siz kilesiz. Buna şu an kura iki yakında dürüstlük vardır indi. Bana bir etersiz sözüm şu, bizge Tatar halkına bir millette kul şapmayı. Çünkü biz alar bizim işten var künlüşagına. Şu an kura min sizge takdim edeyim. Hürmetli dostlar, bayramın birinci minutundan ok. Bugün de Allah'a şükür isim sağ kuruştuk demeydik. Birbirimizge suyunup, birbirimizge konup, şap ettirip birbirimizge kul şabıyganı. Şap halk bitmez. Rahmet. Mene bulay ettirip bizge. Bir kimde kul şapmayacak. Şapmasına da kirege de yok. Çünkü biz özümüz şamamız. Allah'a şükür. Hürmet dostlar, bugün sizge 30 yıl boyuna jırlagan jırlarının qaysı birisini qabatlarımız, yonga jırlarımız küp tügül, altığına ıştuk. Anan indi sizge tanış obrazlar görünür, çünkü o obrazların bizim şu senaryonun sırrını açar için kirek olacak. Şöyle ettirip Allah'a tapşırdık cemaat. Tam bir sahife var, konaklar sahifesi var. Anda indi yıl ikinci ilişimde bir sahne yıldızı çıkıp bizni kutlayacak. Bu benim en talantlı şakirtlerim bulurga mümkün. Şakırgan konaklar hem sahne yıldızları. Bir sekünde buldu. Aydar Galimov, Kişe Urazova, Filuz Kagirov, Rifat Zaripov, Vadim Zakharov, Fidan Gafarov. Bugünküsü de bir şap kütüpkene otururuz ya mı kemiken deyip. Çünkü koşan şakasını min üzerinde bilmeyeyim. Şöyle ettirip Allah'a tapşırdık. Cemaat Allah'a varamız. Dünya tegeri, dünya tegermeş.
Bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Güngelime urun tapmıyor beni tünlerim. Uğraşıp da söyleş olmuyor öte günlerim. Hep bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Hep bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Bextli bulup yaşarga nasip olmagan. Bir can bulup yaşar için Xuda yazmagan. Hep bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Hep bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Görüşüp de söyleşirge sözler tapılmaz. Bugün bedimizin işinin rengi aşılmaz. Bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Bu dünya tegermeşi, tegeri dürülü yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokka. Yazmışlar bizni ayırdı, ikimiz iki yokta. Büyüktür, rahmet cemaat. Men de 30 yıl boyunca sizni yoddan bilem, siz de meni bilasiz. Men sezib turam ko'zlaringizdan, ko'nglingizdan. Sahnaga artist chiqqachda sizlarning birinchi shajirini tinglamaysiz. Shulay deydi. Narsa kiygan ekan, bu botinkasini ichiga ekan, bu kostyum. Ana men bilib turam bugünkü kunda, ey balaqayım, bu issiq kunlarda ne kiydi ekan, bu bishmatin deb turasiz. Men tirlim, men jalab o'tirmag'iz. Jamoat men o'qishni men hajili kerak. Ne için kalın bishmat kiydiniz deb aytsangiz, jamoat ana bizning bit konsertlarimiz dekabr, yanvar, fevral oylarında bo'la. Biz salqin klublarda ko'p jirladik endi shunga ko'ra oldin azarlanib qo'ydik. Bir de boshilmag'iz, narsa ko'rsak birga ko'ramiz. Mana ikkinchidan endi sahnaga e'tibor etgansizdir. Narsa aytirga o'yladi ekan bu kishilar, bu bolalar deb aytsangiz, hozir azrakkina sirini ocham. Bu tomoshaning ismi atala ko'ngil көзгісі дейіп. Яш вақытта бетінде яш жігіттер, яш қызлар көзгіге қарап, өздерінің яшілігіне, өзінің матурлығына қарап, соқтанып яши. Яши, ғұмыр өте тұрғаш, кеші адам баласы көңіл көзгісіне көбірек ихтибар бере башлай. Һәм бүгінгі көп сөздер, мәселен, бірнеше сөз турында сөзді қойыртырбыз. Ғәм, мәғне һәм ем турында. Ғәм, мәғне һәм ем турында сөйлешебез. Менә бу көзгеләр нәрсә икән ул? Ни өчен бу көзләрне куйдылар икән дисәгез, җәмәгать булар күңел көзгеләре. Татар булып яшәр өчен, көчле милләт булып яшәр өчен татар халкына әллә ни күбәбе кирәкми. Аның берсе мәхәббәтле гаилә, мәхәббәт һәм гаилә, мәхәббәтле гаилә дип әйтик. Иман, алиф ба,
Üstüringni unutma, üstüringni bilew. Hem elbette ki indi tatarmın o. Әлі көңілінің мына шулай буш қалуы да мүмкін. Мынсы енді ғамсізлер үшін. Ансы бізге керек емес, бұл турда соңырақ. Міне Ояз Ғилажевның бек батыр сөздері бар. Біз бетін жырларда жан, жүрек деп жырлаймыз. Міне шул жан, жүрек деген сөз ортасына татар халқы көңіл деген бір сірлі дәрия үстеген. Міне бұл турда мен сізге толық версиясын оқып қана айтайын әлі. Ояз абай бек батыр жазған бұл турда kitabını getireceğiz mi diyecekler? Şepsi be uğurçaklı слушай. Tak şu başım bu tabi treyindi. Bir de utanay. Hak sili. Sinan'ın nerse itirgetlegen anladın mı sen? Anladım indi anladım. Mina vaga silisi yok. Min özüm silep küsetemeli. Min bu konsertta katnaşırga tiyiş. Tek. Bir-iki saatten onun konserti biter. Kuturta başlarına kirek. Larını, min asqa çatırameli. Gittim mi? Jiberler seni üzerine. Cemaat men de kitap tapmadım. Urlaganlar derinde. Yaxşı kitapni bir tane urlaylar. Kıskası bu kitapta bulay deb yazgan. Ayaz abi bulay deb yazgan. G'ami yo'qning yami yo'q degan. Oldagi jarimiz naq shul turda. Көңілі әрше пияладыр, иплеп тұтын, итер батылып, тері жайау, ешбір мүмкін түгел, жан қайларын шығар атылып. Ғамсыз бола алмайым еште, ғамсызлерге қарим аттырар. Ғамсыз көңілі салқын, әбізді ұт ялқын, yanına yürek dürülüp yalkınılar. Eşek köngeli dişke bir kaldırı, tartma kine iter batılıp, kılını yolgav, mümkün işler bulmaz, yığılırsın üzdün sürrügün. G'amsiz bo'la olmayim işte, g'amsizlarga qorim attirab. G'amsiz ko'ngli salqin, bizda o't yolqin, yonma yurak dirilib yolqidilar. Bir dul, sirli bir tabışmak, kanı şişip, parav bir kavur. Tabışmaktay, sirli dünyamızda, ol sen dostum, ol seni bir sabır. G'amsiz bo'la olmayim işte, g'amsizlarga qorim attirab. G'amsiz ko'ngli salqin, bizda o't yolqin, yanına yürek dürülüp yalqınılar. G'amsiz ko'ngli salqin, bizda o't yolqin, yanına yürek dürülüp yalqınılar. Yanına yürek dürülüp yalqınılar. G'amsiz ko'ngli salqin, bizda o't yolqin, yanına yürek dürülüp yalqınılar. G'amsiz bo'lmish, jamaat, g'amsiz bo'lmayib, buni sizdan so'rayman, bu dunyoda eng narsasi g'amsizlik
mi, yemsizlik mi? Qaysi matуррак? Yemsizlik matуррак. Gamsiz bo'lmaylik. Bu bir qo'rqinch bir jamoat. Mana shu turda bugun сөйләшүбез. Mana men g'oyla temaсын sahnaga bek ko'tarasim kelmaydi, chunki g'oyla ul o'zi bir intim, er bilan xotin o'zigina bilirga deyish. Shunday da bu yil endi shunday turib keldi. Men bir bu temani biz qisqagina vaqt ichida ko'tarib olam, chunki birinchidan teatrimizga 30 yosh bo'ldi, o'zimizga ko'ra teatrimizning tug'an kuni. Mening xotin deysan, bek ko'pga mendan yosh. Menga keyingi chiqqan vaqtida 18 yosh to'lmagan, 40 kiloga yetmagan bir bola edi u. Men umr bo'yi shuning o'sganini kutdim. Qachon o'sar ekan bu kishi? Men shu xotinning o'sganini kuta o'zim qortayib bitdim. Mana bir kun shoq qatdim birga. Shu mana bir 3-4 kun ilgina shu balaga 50 yosh to'lgan. Shoq qatdim. Ol mening uchun hamon da o'smagan simak. Endi yubiley deb aytganda, xotin qiz endi 50 yoshlik yubileyni yaratmay, ular bitdi o'rganganlar taga. 45, yagitka опять imish. Ular bitdi shunga shana. 50 yosh, shunga ko'ra 50 yoshni men bek baqtasim kelmay. Shunday bir shilmag'iz. Menga qolsa 50 dan so'ng turmush boshlanagina. Boshda 50, tag'in 50, 150, 200, litr yarım, 2 litr. Ay, men banketga kirib ketdim. Men albatta banketdan o'ynay olmayman. Jamoat. Qisqasi, mana men bu yerni restoranning o'zidan so'ramashagini anga bo'lak deb yasadim. Chunki menga 3 bola bo'lak etgan ul aytlar bitdagi turmushimizga endi da qizda 30 da deb. Zo'r qizim bu yil 30 da emish. Shunga ko'ra Kurgon bizning yubiley. Men bu yerni restoranga bag'ishlayman. Suyu yozdi degan. Minder iniş, koşuldu yollarımız. Yılga ağımın arı gibi, bir hazır uylarımız. Aslı güllerge kömülgen, mehabbet yarlarımız. Bezine bik bəxtli iter, saf suyu yazlarımız. Aslı güllerge kömülgen, mehabbet yarlarımız. Bezine bik bəxtli iter, saf suyu yazlarımız. Bir şişme, min bir şişme, ey yürekler mumuna. Vakıf yılgası işine, vakit şulaytınına. Aslı güllerge kömülgen, mehabbet yarlarımız. Ezine bik bəxtli iter, saf suyu yazlarımız. Bir dolkun, min bir dolkun, koşula hislerimiz. Arttan yaktı nurlar bulup, falsınlar izlerimiz. Aslı güllerge kömülgen, mehabbet yırlarımız. Bezine bik bəxtli iter, saf suyu yazlarımız. Aslı güllerge kömülgen, mehabbet yarlarımız. Bezine
baxtlı yeter Saf suyu yazılarımız Bezine bik baxtlı yeter Saf suyu yazılarımız Mektepler milletinin küzügüsü Siz anı yalığışıp vatımağız Abay! Haydasыңыз, тезгілі күту қайтқаш оқып ташлықта енді Күту қайтқаш сарықта суясы бар Не қышқырасың сен қайнөліне? Қойшан тоқтайсың сен шушы мәктепке жүруден. Математика 22-ші сезоннан берлі 8 ел бір класста отырасың бітінде. Тарих Көп мә оқытырға боласың, абай, оқимыз әлі абай, оқимыз Бірден бір татар мәктебінде единственный оқушы Мен кетсем, татар мәктебі бітәшек Әйткен сөзім бар Hükümet yege bilen oğunu bitirmişe, min mektepten çıkmayın. Çıkmayın. Ana sen bilen bir partada oturan Rifat Zaripov'la qara. Kurdum indi kurdum. 1 gram da kimemegen, 1 kilo da artmagan. Artmasa köpten oku bitirip kişi buldu. Bulmay. Aynen öyle. Tamamla indi mektepne. Bu yıldan kolma. Benim de bir pensiyaya çıkasım kile. Bütün ilin pensiyaya çıkası kile. Çıkarmıyorlar gına şu. Çıkarmıyorlar. Tak işte o abi sizge ümit yok. Yengala oturga sebep var. Kollega. Kollega? Nindi kollega? Kaçan okutuşu buldun hali? Abi hatırlamışsınız beni. Birinciden, avuzga parmak sızgırga, tutup sızgırga kim iretti? Min irettim. Sarık tirisi tunarga kim iretti? Tuzı min irettim. Şirik boyu şunun bilen şığırlandık bitmektepte. Neler gene okutmayız mektepte? Tatar tili gene yok. Abay, nirvalanmağız Ali. Bütün şiir nirvadan bit. Eyde bugün de şiir dersi gene utkarıp koyuk da şunun bilen şul. Kişe utkardık bitin şiir dersi. Jırlap pamak duyduran deyip uyladın mı? Abay. Jırlap tamak duymasa abay. Koy birevler. 30 yıl boyu mene şuşu sahnege yabışıp yatması indi. Abi eyde kirlenmegiz indi. Davay jir dersigine ötkerik, anda kimya kabinetinde perşetki kabargan reaksiyaga kire başlagan. Jir dersi deysin mi? İyi abi. Ey, jir dersi iken jir dersi. Evet, buldu. Kim jirlayı? Önce Şaymurzin'a. Savab müşakirte. İyi. No abi maladistayın deseyme. Jir dersi yakşıra ötesizdim. Başka fenlerge karaganda. Maladist abi rahmet. Yazlar jitkeş, bozlar gitkeş, taşular tınıgan şokta. Tire yakını akka kümep, olmağa şeşek ota. Yazmışları da küpüm yanlış, dünyanı anlamazsın. Akmayıları da kırav suğa, şeşegin olmağa başına. Yazmışları da küpüm yanlış, dünyanı anlamazsın. Akmayı
suğa çeşegin alma ağaçının Kırau suqa şeşkelerinin atmışul yanaları Yürek dolu düzelmeslik yaratu yaraları Yazmışları da kalbimi yanlış dünyanı anlamazsın Akmayları da kırau suğa çeşegin alma ağaçının Yazmışları da kalbimi yanlış dünyanı anlamazsın Akmayları da kırau suğa çeşegin alma ağaçının Süyülerden tüygen yürek Nige kirek yanmağaç Kıraudan kurakmayıl da Çeşek dağılmağaç Yazmışları da kalbimi yanlış Dünyanı anlamazsın Akmayıları da kırau suğa Çeşegin alma ağaçının Yazmışları da kalbimi yanlış Dünyanı anlamazsın Akmayıları da kırau suğa Çeşegin alma ağaçının Akmayıları da kırau suğa Çeşegin alma ağaçının Жырның авторы Эльмира Жәлилова, Фирзер Мұртазин. Нишек пешен шабырға, нишек сыйыр сауырға, үйретелер мектеплерде. О, нина, 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 нина. Айнуллин ишлисең? Қазір көресіз абай. Нина, 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 мына боласам бұлайтып қойсам егейбет болай екен. Ва! Болды ма абай? Нәрсе болды аңламадым. Абай біздің бит мектеп кішкіне, үшке. Шуңа күрә кеңейттім мектепні, 6-6 болды қазір. Сенің де пространствоны кеңейттің. Ей абай. О физикада оптический иллюзия деп атала. Молодец, Айнуллин. Абай екіншіден, мен бит Тотар мектебінде біргіне оқушы емейме, единственный. Қазір Тотар мектебінде 6 оқушы болдық. Олар ошарға сұрамайлар, китап керек түгіл оларға. Сәлем, брат. Емсізлігі сұжыңдың. Мен аманса достар күз бей олды атала енді. Мен күз бұйы шушы қалға келіп жеттік енді. Абай, Нәрсе? бұл мектепте отырының бір файдасы болды менің. Мектептен шықмауынан бик файда көрдің енесің Айнуллин. Абай, мен бит фәнни қызмет яздым, мына қазір оқып көрсетем. Фәнни қызмет? Абай, тәк қоялым. Бұсы химия кабинетіні. Бұсы даширак абай, бомыш пакет. Набор первоклассика 1 сентябрьға берділер. Ашисыңыз келсе сұрарсыз, яме? Во, таптым. Тоқтар, нишабанды қағазға яздың аны, тостым алға. Фәнін инди, қағазы шундайыннан, юқ біле башқа тұрмағыз. Мына қазір оқиым. Тотар эстрадасында яңа дулқын. Яңа дулқын? Ие. Соңғы yıllarda сәхнәдә үзләре монологлар сөйләп, үзләре жырлап, үзләре биеп, концерт алып бара башладылар. Мәсәлән, Данир Сабиров, Рифат Зарипов, Фирдус Камаев. Тоқтар, мұнда бит яңалық жоқ. Салауат бит енді 90-шы yıllarda оқ, өзі жырлап, өзі сөйләп, концертлар алып барды. Мұнда бит яңалық жоқ, Айнуллин. Абай, мен де ахырдан шулай дип язып қойдым бит инде. Нәрсе деп язып қойдың? Татар эстрадасында яңалык юк, ямаулык кына бар дип.
Iya. Салауат маңа нәрсе дияр екен. Абай, ұқыла баш қатырма, жырның жыртығы yoğunda, найда. Жырнан жыртығы yok. Амаулық нәрсеге. Қоян білейм. İsen misin yigitler? Yeni bakas bu. Салауат әке, исән misiniz? Selam abi. Sen gezde karıştaydı. Ne demek etem? Ne gürletasın Tatar mektebine? Gürletasız. Yok abi, gürletmeyimiz. Gürletem. Iya. Yana okudu çaldınız mı ne? Yok енді, бұл шолық бірден-бір оқушы, Рифат Зарипов білен оқыды. 8 yıl көрген ендігі сіз аны. Gaynolli! Қайноллин! Eytem, metem yüzü tanışını ulagayıp bitken. Ялағай деймін ішсің. Selam iskanım. Енді өскәрім бұғы мен саңа. Мен қада 40 тула бет енді. Абай! Siz mektepken nıklap әзірленіп келгенсіз, слушай, ме? Sıra şoğa girdim ben. Yollu defter kibik kiyinip келгенсіз. Buylu defterdim. İyi, boylu defter. Abay, ikinci kelgende şokmaklı defter kibik kiyinip келгізәлі, пожалуйста. İşlepti. 5 yıl defter kurgan yok olaysa. Bulaknutta. Eytsin. Abay, tağın vəğəz okurğa dip keldiniz mi bizim mektepke? Yok iskanım bu yılı vağaz okup durmayayım. Mene tamaşaçlar da qaysı birlerin mektep yılların bolaşakları izke türküsünler diye bulayım. Hem sizlere bir bülek mısın, yol mısın? Mektep turunda jır alıp bildim. Olaysa oturup tınlayma abi yeme. Haydi oturup tınla. Rahmet abi. İşte de eski Elif var İlk birinci kitabım Uylagan sayın ışanalımım Baya gitti şu ışağım Belki hatirelerde Falı ekiyeti ballaşağım Bazlarının ısıldağından Korkup yılagan ışağım Belki hatirelerde Baldı ekiyeti ballaşağım Bazlarının ısıldağından Korkup yılagan ışağım Eski mektepte hepsi oldu yanına. Hoş geldiniz olsun. Şıpşıklarda tegeretin Var babaylar yasavlar Жылы үйге керегеш сызылый Қыздарып туңанып бұллар Әнкей хатирелерде Балды әкиетті бала шағын Базларының ысылдауынан Қорқып илаған шағын Edoli, bana bu abiye İlfat Şayık'ım. Tekisi Elfrit abiye kıymetim. Alek, Zahar'ım. Көккілі сәғәтті батып Әтиден қорқып йөрөдім Мәктәптә әнәйне қызартқан Артық шукмалай идем Әлки хатирәләрдә Балды әкиятти балашағым Базларның ысылдауынан Қорқып илаған шағым Aşıysanız girmeyme. Rahmet. Sayılağız, bir de bulmama. Әлкей хатирәләрдә Балды әкиятти балашағым Базларның ысылдауынан Қорқып илаған шағым Әлкей хатирәләрдә Baldı əktiyətti ballaşağım Bazlarının ısıldağından Qorxub yılağan şağım Bazlarının ısıldağından Qorxub yılağan şağım
Mana şulay mektep yıllarına bir seyahat buldu. Abay, Oh, bir kızga süreyim hadi pожалуйста. haydi. Abay, Şefakat abi Salihov isen mi ol? Koyan esine düştü. Bu benim 88 yıllarda birge işley başlagan birinci muzikantım, birinci bayancım. Koyan esine düştü mü neydim? Koyan esine düştü diyor abay. 90'lı yıllarda bizim mektepte ışıraşuğa kilgeniyim. Ha. Şunda fotoğa çıkanıyık mına ol abay. Mına. Allah, sen bir de özgürmegesin ha? Ya, Ne? Şafakat isen sağ, Allah'a şükür bir işlemegen, özgürmegen şol kileş. abi kuresi. Koyan esine düştüsün. Minike gene tügül eneyineke bigirekte. Şefakat tiptinlerin sataşıp çık abay. Yukarıga da yürek birmeyi. Şafakat küplerini kışkırttı ol. Bulgandır indi, bulgandır anısı. No abi Şefakat abinin kuresi. Bik kurası kilemden. Giler şul abay. Ne işlemeydi? Bik kurası kilse, davay şakıram. Mında mı diyor abay? Ben bir tane konakka şakırdım. Giteli. Ayy, karşı alağız. Tataristan'ın at kazangan artisti Şafakat Salihov. Oo abi gilen. İsem mi Şafakat? Selam Şefakat abay. Şafakat Salihov. Maladiyes abay. Rahmet zor, rahmet dostlar. Abay. Vakitinde gidip kutulgansız Salavat abiden ime. Gitmegen bulsanız anamının şekilli. Haynullin. Flash kaladırıyız. İli betediriyiz vapşi. Boyanı kanişni. Abi bizim avulda boyan tavuşları da garmın tavuşları da işitilmeyi. Garmını ni başlasan uçaskıvı küterip alıp gide. Bizim mektepte jır dersleri de abinin avuz garmını bilen gine öte. Jır dersi bulsa illelley. Büyük iyi bulsa tittettey. Çisti tuyu bitmindi şunun avuzuna. Yama avuzuna! Ne kışkırasını sen okudu şaka. Ne uçuktan bırak. Optiramaz kışkırganға. Hazır okutuşı tege absurd işi bir sanalga kışkıralar. Mana bütün ma'nasizlik hem gamsizlik şundan başına kışkırma okutuşuga bütün ya. Abay mında bit. Avuz garmını kirek tügül 3 boyan basıp turganda mında jırlarga kirek abay. O abay bin bir yakşı jır bilem. Ursal tavını jırlağız ali pожалуйста. O! Yaratasın mı? Yaratan binen bir yakşı sözünü ilendim. Bir sözün. Hey diyen sözün yartı yıl yakladım abay. Jırlağız ali pожалуйста. Şafakat güne saçırlayayım. Abi bu ne ya be? Rahmet abay. Vay bak buldu ali bu. Haydi kıskırtma. Yanlarına koyup tıyılığa yeşillendi yalan. Ursal tavda köksürtüğün elle şuna mıngılanan. Utavaylar kütezeyler sularında yüz alımın. Ursal tavda parlar yağan paraminde tüz alımın. Utavaylar kütezeyler sularında yüz alımın. Hey! Ursal tavda parlar yağan paraminde tüz alımın. Yaşlıp yaşlıları köydürse yangırda kalıp şılar. Ursal tavda kara orman gelsem şıgalmam sıman. Utavaylar kütezeyler sularında yüz alımın. Hey! Ursal tavda parlar yağan paraminde tüz alımın. Bergelep. Gözler kirli, düzler türlü
алтын бизек байығынан Орсатауны сары сарған Әлі шуңа қайғырам Үтавайлар күтәзәйлер Суларында yüz алыбыр Орсатауда қарлар яуған Барам инде түз алдым Үтавайлар күтәзәйлер Суларында yüz алыбыр Орсатауда қарлар яуған Барам инде түз алдым Орсатауда қарлар яуған Барам инде түз алдым Барам инде түз алдым Барам инде түз алдым Alfred Yakşebetov, Alex Zakharov, Safarat Salitov, Ilfat Shaykhov, Tamir Bekbayev. Ишмақ құшы. Бек зор рахмет. Қара. Hürmetli dostlar, biz Şafaqat bilan bek ko'p yillar birga ishladik. Eng birinchi boshlagan bizni birinchi kollektiv, biz endi garmon bilan ajrlaydik. Butun Rossiyani yurib chiqarib tirishdik shunday Tataristonni bigirakda. Ham Şafaqat xatiringda bo'lsa, istrada degan tushuncha kelib chiqqachda biz eng birinchi jırlagan jir, aranjirovka hisob jırlagan jir, mana bu jir bo'ldi. Yazmışның yolları şulay Yürmeşide yalgışı Ömürlerin uzar şulay Şicirlerde vadaşı Kötmesi kötüme öpkeleme O aradan jiller üttü Süyüge susağa birin Hazır başkanı uttü Hasretimine tarat imedi Bolunlar buylasam da Tersakne teşlep bulmayışu Tirip yalasam da Kötmesi kötüme öpkeleme O aradan jiller üttü Süyüge susağa birin Hazır başkanı uttü Dedir jil ağadırsın Varlar küme yaranı Ömürge taşlama dostum Özülüp süygen yarını Kötmesin kötüme öpkeleme O aradan jiller üttü Süyüge susağa birin Hazır başkanı uttü Kötümesi kötüme öpkeleme O aradan jiller üttü Süyüge susağa birin Hazır başkanı uttü Süyüge susağa birin
hazır başkanı üpeti. Abay! Oh, korkup gittim. Dağı minali bu? İyileşip gittin sen, iyileşip gittin. Siz kilgeç rahat abay, şunday rahat ukuysa yok. Sırıysa gana kilip tıra tağım bir ayır sırayım әлі. Haydi. Siz abay Robert Minlollin'nin Tuğayga bağışlangan şiirlerini okuganınız var mı? Men Robert Dövlü birinciden bir görüntüm, yaklaşım, en talantlı şairlerin birisi. Yatlamasam da bütün yaڭа şiirler okup baram. Боршимәле салу зәкишне, инди шигырди ул тагын. 14 kupliklik şiir abay. Min onu bir yakşı bilem. Amala deyiz. 14 куплетлык шигырь? İyi abay. Сен шуны Гайнуллин ятладыңмы? Yapma deyip şağımını. İşte elengine öğrendim. Buna kadar söyleyip küsetem. Ey! Tukkay digen ol. Sen öldün de kıtıldın. Eğer de kaytıp Tatar tilinin nindi halga kalganın көрсең, tağın bir kat ulerin digen. Bitti. Rahmet. Gaynullin şiirine karaganda işteligi güçlürök. Rahmet. Конечно, yıl yarım yatladım bitmeyen abi. Şimdi de cemaat hani 1 Avgust'ta men Robert'a birini şakırdım. Bizim tamaşabız başlandı. Men şakırdım Robert'a beni çünkü 1 Avgust günü bu şakıska 70 yaşta oldu. Tağın bir yubiley. Tataristan Edebiyat Sanatkösü'nde tağın bir yubiley. Hatırınızda meken cemaat men sizge Instagram'a jir jiberip bardım. Gün sayın bir 10 gün jiberdik. Biz bu jirlarni qaysi jir ko'nglingizga kirib qolar ekan deb qaysini yaratasiz, qaysini yaratmassiz deb jiberip bardım sizge. Qaysi bir jirni 20 ming kishi qaragan, qaysini 40 ming, qaysini 80 ming kishi kirib qaragan jirlarni mana Robert Tabi'nin Enkem'nin dağaları degan jirning birgina ko'paytirib jibergan edim. %37 ming kishi qaragan. Bu narsa degan so'z Tatarlar g'amli, anijonli degan so'z bu. Bu albatta beni bir suyundira. Shundan endi albatta Robert Tabi'ni sahnaga chaqirdim. Men aytam, baribir endi teatrimizning yubileyi, aqlli kishidan aqlli so'z chiqarmaytam, bir ikki so'z aytsa deb. Azrak bir ikki topqa meni maqtasin deb sahnaga chaqirdim Robert Tabi'ni. O bitinde aşağı duran kishi tugul, aşık meshag'ina chiqdi, akringina chiqdi, deb qul chapsinlar deb chaqaydi. Juri, ey chiqdi. Aşağı sahnaga kelib jetdi de, men yanга kelib bastı da, men bo'lgan 30-sezon konserti deb kelgan edim. Sening kostyumingni ko'rgach 30-sezon esga tushdi. Deb boshladi so'zini. Birinchi so'zi ana qo'yan shunasin yarar endi har kimga ko'ra shulayda men yana hurmatam, yaratam. Ham oldagi jirni narsa turida bo'lgan tushunasizdir. Harakatlanib shu jirni jirlayman. Dağlarının көңіліменен юғалғаны Сақылай мені, яқылай мені Әнкемінің дұғалары Ташлама, әнкей ташлама Мені изге дұғаңнан Ташласаң изге дұғаңнан
yine bəxtli bulalım. Taşlama, erkeğin taşlama, mine izge dığanan. Taşlasan izgi dığanan, yine bəxtli bulalım. Tılsımlı da, şifalı da, erkeğinin duaları, dualarının şadlığına gitire tırganları. Taşlama, erkeğin taşlama, yine izge duanan. Taşlasan izgi duanan, yine bəxtli bulalım. Babatlı bilde erkeğden öğrengen dualarını, Zikkerlerimi tükümü şeşimi mini sizgede ağlarını. Taşlama erkeğin taşlama, yine izge dığanan. Taşlasan izgi dığanan, yine bəxtli bulalım. Taşlama, erkeğin taşlama, yine izge dığanan. Taşlasan izgi dığanan, yine bəxtli bulalım. Taşlasan izgi dığanan, yine bəxtli bulalım. Sağızdaki sağlığınız, rahmet kelgen için. Abi rahmet, rahmet. Tağın kiliniz ya mı? Ey, sizin kiliden elden fayda bulmadı kanişne. Ne fayda buldu kanişne Şefakat abidan? Telefonum bile gitti. iPhone, Kitayski. Hazır Şefakat'ın SMS'larını okup yürüyorsun mu? Yok abi bir məlumat taptım hele, evet məlumat sizge de okup setlemeyim mi? Evet. Bu yıl ne? Tataristan'da 24 okusu birden devlet imtihanın Tatar tili boyunca topşırgan. Mene gördün mü Gaynulli? Üz tilekleri bilen saylaganlar. Tanımışların Tatar tili, Tatar mağrifeti, Tatar jurnalistik ismen beylegenler. Sen bir üzüngene tügel. Eyvah. Sana var tek mektepni tamamlarga gına kire Gaynulli. Abay bulay bulsa ben mektepni bitirem de. Tut, kalgıs seldi kıvık bitirem deyip söyleme. Tamamlayayım degen. İyi tamamlayayım da rayonga barıp yegene Tatarşa birip koydum hele. Maladiz Gaynulli, maladiz. Rahmet abi. Hele şul hürmetke tamam bir jır derse. Daha jır derisi. İyi. Evet bunları bu. Bu kişinin bani. Bu bir dilim yok da. Zülfen Fahrettin'e. Dolqın dolqın ara şeşlerine, aşık bulgan kişi bilgine, gözlerine qarab turam mine, Köngülümde hazır singine, sinigine, şul hazır köngülümde sen özüngde, bunu bilesin. Dolqın dolqın para şeşlerine, yazmışım kilemeylisi sinigine, şul hazır köngülümde sen özüngde, bunu bilesin. Dolqın dolqın para şeşlerine, yazmışım kilemeylisi. Senin gene yaşkın
yüzlerinde Bəxit şarkıları görəmmin Məhəbbətinin qaynar xislərinə Göllərginə ürüb birəmmin Siniginə Şul həzir küngelimdə Sil üzündə Bunu biləsin Dolkun dolkun para səslərinə Yazmışım kilə bəylisin Unuturğa mümkün tügül indi Senin irinlerinin teminde Hayalımda yürken yarım bulup Sen yaşarsın indi məngige Sinigine Şul hazır küngelimde Sen üzünden Bunu bilesin Dolkun dolkun para səslərine Yazmışım kilə bəylisin Sinigine Şul hazır küngelimde Sen üzünden Bunu bilesin Dolkun dolkun para səslərine Yazmışım kilə bəylisin Dolkun dolkun para səslərine Yazmışım kilə bəylisin Yazmışım kilə Zor rahmet kazan. Sen internet tutam ol. Tutmuş ol, tutmay başladı. Elfiye bilen de söyleşkenik internetten WhatsApp aşağı söyleşirimiz diye. Dağı bulmaz mı kendini indi bugün? Nu birer türlü ayın tabırga gerek indi mının. Tek nişep karargasın ha? Nişep kararga. Kapka tübene çıkkaş. 3G'ni koşup karayım elim mujut tutar. Kötü yığın eliminde. Tutmayalım bu. İndi. Oh, Gaynullin. O Minihan! Neşlep oturasın kapka tübünde? Abi iyi de internet tutmay. Wi-Fi sıvıgan, mesi şeynegen. Şuna göre kapka tübüne çıktım elimine tutmaz mı kendim? Ey, menelik uramga çıgı işi. Ha. Bütün işlerini bitirip, enilerge yoluna yolvaradır ya. Ya hazır yaşlarını uramga kup da çıkarıp bulmayı. Çıktılar da uramga. Hazır bütün uram internette otura. Bütün gaybet çuşunda bitindi. Hazır kurşiler de WhatsApp aşağına kışkırışalar. Senin arkada hemsizler, məğnesizler bastı dünyanı. Sen üretesin alarını. Men üretmeyim, kıtırtamına. Alar üzleri bilip dua hazır. Malay varsa, hazır balalar da iş simkala bulup duaşa. Estağfirullah. Karala estağfirullah degenden minde bit işek turunda bir video var. Tizgine jiberip koymalı. Yaşında soku bit senin antennanı. Amay! İnternette başladı kara işek nişli. Ey, mektepte de duydun şol videoların bilen. Kapka tübüne çıkkaş, hava sulayıp, tüngü uramını tınlayıp. Hey, nersesin tanıysın indana, görmeysen beni? Tüben işte Fevziye enisi bile kışkırışa. Hafizlerde şuluk hal, gül soğuş indalarda. Mine Gaynullin ilik tüben işte, garmon tavuşu yangırıdır ya. Biz yaşlar, şul garmonşını yertip, uram eylene tırgan idik. Abdi şulay bir. Ondan son parlaşıp, kapka tübene koyta tırgan idik. Şundan abi şundan. Şundan mı? Şundan sigen yarın bilen taң atkança kadar sırlaşırlar, tatlı karışlar. Şundan. Şundan mı? Şundan kıyaşının birinci nuru görünemdine degende. Ne? Sigen yarın kopkadan kirip gire gitem degende. Ne indi. Bileginden tutup alıp, Ne?
bit dışından gına übe balası. Ey, tağın kırt almadı indi ağaşaya. Ol yakka tiresi tugul şimdi, bu yakka tibergeyi. Şınlap söylep durama, ol internette oturayım. Kaya bir şu Soman efendinle. Abi bir internetten. Kaya bir Futbol var, futbol. Ayda bir var. Çağa giren futbola. Tünge uğram, uylap baram, Әтір қайта өткеніге, Бірге ұзған айлы кешке, Сен құшақлап өткеніге. Бірге ұзған айлы кешке, Сен құшақлап өткеніге. Түнге урам, Хис білән көңілі тұлған, Бақыт тұйған Шой мезгілге алып бай түнгі урам. Түнгі урам күз қысамы, жеп-жеп кете ұтлары. Искау алып, іздеп жүрдім, әнна шол минутларыны. Искау алып, іздеп жүрдім, әнна шул минутларыны. Түнгі урам, Хис білән көңілі тұлған, Бақыт тұйған, шой мезгілге алып бай түнгі урам. Шештеріп алған шешімәге суға бүктілген едімірәк тізгені әйленіп үйге қайдырмын деген еді. Тізгені әйленіп үйге қайдырмын деген еді. Шешімәге көшкен сұрматының шекілері көйледі келі. Шұрлағадан барсына білмәсін, тик көкшей көйледі келі. Шұрлағадан барсына білмәсін, тик көкшей көйледі келі. Түнгі урам, түнгі көкте, Яна үміт шаттысы. Бірге өткен шул вақытлар, Өткеннің ең татлысы. Бірге өткен шул вақытлар, Өткеннің ең татлысы. Түнгі урам, Хис білән көңілі тұлған, Бақыт тұйған, шул мезгілге алып бай түнгі урам. Түнгі урам, Хис білән көңілі тұлған, Бақыт тұйған, шул мезгілге алып бай түнгі урам. Бақыт тұйған, шул мезгілге алып бай түнгі урам. Алып бай түнгі урам. Cemaat biraz silerşeğel hal bitti mi? Neyse kadar big neyse kadar keyfinde yakşı. Elense bugün ağır cırlayım hala. Neyse dege. Şuna göre biraz basıp durayım hala. Bir eski cır takdim eten bu vakitte yürek cırı degen. Başı bula ürlenip parasına, Kız salıp gitme dostayıp yüreğimi yarasına. Günelemi tutsa kerepi yılıp bayınlar arasına, Sıngı taptır para pavim gözlerin parasına.
xatlar yazamın. Değiştim irken bir kengeş bir siren ottay adamın. Günelemi tutsa kelep yalın bayınlar arasına. Sıtkı tapkır para balın gözlerin parasına. Yüzünde yıldızlar kut yinem döşünü silegene. Yürekli mina başkalar sine kötene gülgene. Günelemi tutsa kelep yalın bayınlar arasına. Sıtkı taptır para balın gözlerin parasına. Günelemi tutsa kelep yalın bayınlar arasına. Sıtkı taptır para balın gözlerin parasına. Sıtkı taptır para balın gözlerin parasına. Bir neysiyle balma, bir tik turgancha bir iş bolsun. Mana bir so'rov sizga. Xotin qizning eng suymagan kishisi kim? Ha? Yiridi. Da, yaşab qarag'iz bizsiz. Xotin qizning eng suymagan kishisi xotin qiz. Mana xotin qiz shu chaqa birsin-birsi yaratmaydi. Mana men o'z tajribamdan chiqib aytam. Ey, mana tagi birsi tur, birsi shemitib, nimalarni ko'rsang, shu chaqa do'stlar endi shu yoqqa qatib yashab o'tiradilar, ular ketib. Ul shinbarliqda mana birgina misol. Bir podrushkasi qo'yib borar ekan, o'rinda uchratgan ikkinchisidan. Aytadi: "Alloh simirgansin." Birinchidan bu deb aytirga yaramay. Shulay bitdi. Ya'ni bir xotin qizni yaratmay. Alloh simirgansin degach tegis aytadi. Yo'q, sen narsa, arimini yobiqdim. Sen meni bir oy elak ko'rmading. Naq seni simag'im deb aytadi. Shaqqina mumkinchilik bo'lsa, tega to'rtishib xotin qiz. Birsi qaytib boradi deb aytdi. Bir podrushkasi qaytib borar ekanda, "Qo'ya bordim" deykan, "Salon krasotага bordim. Narsa bikleydi meni" deb aytadi. Alar talashmıyorlar bir vaqtda o'pkalashmıyorlar. No aytasiz, sizni ayta. Nimaga silashdik deganda azakna haljiyam Instagramdan sizga bir xabar jibardim. Xatiringizda ekan konsertlar boshlanar oldindan mening sıyırning bolayı tug'di. Ey anga suyingani ko'rsak, chunki men yuragim, jonim bilan men ovul kishisi, men ovul malay. Men ovuldan ketdim, ovul mendan ketmadi. Mana o'zimiz shu bir ovulda yashab yotamiz, biz Bikmozor bir ovulda. To'da endi bizov. Eng birinchi afir chiqib shopda oyog'ina kiymisha, ko'p anglaydi, ko'pdan seri ko'rgani yo'q. Shoytirib, u tungi ikkinchi yorti, repetitsiya boradi, tungi ikkinchi yorti. Bardık endi bizovni yaratdik, barimizda quvondik, endi suyundik, Instagramga qo'ydim, shoyaribgina aytdim endi. Nenda ism qo'shamiz deb. Chunki bolada, adam bolasida, mol bo'lsa da ismli bir qatish. 1600 ism jiberganlar. 1600 birsi jibergan endi. Silmit Malayın şampiyon deb qo'shish degan. Lider, start, elenslar qo'shib chiqqanlar endi. No birsi big original bo'lur deb o'yladim ekan, shunlab aytdim ekan, Firzar qo'sh degan, Firzar. Bana chunki mening ishakning ismi Yahud hurmatine Yashka deb qo'shilgan. Shunga kunlashib aytdim ekan, tug'ani falan bo'ldi ekan Firzarning. Men Firzar deb qo'shmadim jamoat. Ne uchun? U bit endi nechik bo'lsa da, ol o'giz bizov o'sashak.
Симірешек. Қыш ойлар жетешек. Қашанда болса бір суясы бола. Менің бұлай да журналистер білен мәңгі болмады достығым, һәм болмай шақта. Шул болыр-болмас, тұрыр-тұрмас, юнсіз журналистқа жетейін де статьяға. Қатмек біз алдына кетіргіз әлі. Статья. Салават, Фиріздерді суйған. Шуңа күрә миңа Фиріздер бик қадірлі, біз аны олайынды 30 еллық достық бәйлі. Шуңа күрә мен Фиріздер деп қошмадым, бұл біз оның исімі исімсіз деп қоштық. Эй, исімсіз деп сүйеміз қазір. Біз ау дегеннен Фиріздерінің бір жерін башқарып кетейім әлі. Фиріздердің жырлары бүгін көп яңғырар. Бірісі, мұнсы ескесі ғашиқлар жыры деген. Сиңа ғашиқ болырмын деп барамады ойлапта. Сүйермін деп ойламадың, шынылап түгел ойнапта. Суларға да шумада бітті мәхәббәтне жиңалмай. Сен бит көкте әмин жерде, ойым сиңа житалмай. Суларға да шумада бітті мәхәббәтне жиңалмай. Сен бит көкте әмин жерде, ойым сиңа житалмай. Yürek şunu anlaymısın aşkına aman kökke. Göğel bit dolu ümitlene vazığa tügül bir kökke. Sularga da şumada bitti mehabetle jiğalmay. Sin bit kökte emin жерде, oyun sina jitalmay. Yoldadı pay birileri akırdığına sürüle. İki bu yürek bu yiğit neslik yıldızlarla ürüle. Sularda da şumada bildi mehabetle jiğalmay. Sindit gökte emin жерде, oyum sina jitalmay. Sularda da şumada bildi mehabetle jiğalmay. Sindit әмин жерде, ойым сиңа житалмай. Сен бит көкте әмин жерде, ойым сиңа житалмай. Ойым сиңа житалмай. Бек зор рахмет. Жамағат, ауыл дегеннен енді бұл шығышы біз ауыл темасына бағышланған. Мен ауылны яратқан кішілерін яратам. Міне мәселен, нендегіне сабантөз өтме біздің Татарстанымызда. Міне қарағысыз Мингер сабантөйін. Ол дүнияда бір дәулетті, бір илді әштей алмай. Бұл башқа сиятырған әйбір түгіл. Андағы масштаб, андағы моторлық, андағы байлық. Бұл дүнияда бір сабантөй. Бүтін жерде бірінші номер. Жүрі сабантөйін қарағыз. Бик мотор, андағы көңіл, андағы халық. Мына енді аларға қарап, мен үйрендім әзгіна болса да, ауылға қайтып, біз ауылында сабантылар әштейім. Семет баш ауылына қайтабыз біз, Ұтылан Исламович, шылай ауылын ярата. Міне соңғы елларда Апастарайдың Шәмәк ауылында туып өскен менің Марат деген достым, ауылда сабантылар ішлей. Ауылын ярата, ауылын қарай, ауылын ремонтлай, ол ауылыны өзінің қожалығы сымақ етіріп көре. Міне шошы кең көңілі, мәғінәлі, ғәмлі егетлер үшін өзлерінен сұрамай шағына шошы жеріні өзлеріне бөләк етейм әлі. Yüreğim tanımanın sandıqaş tavışından Biz baytqanğa suyunub
sayrı Işraşu şadlığından Biz baytkanğa süynüp sayrı Işraşu şadlığından Avul kaymış emeği Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Avul kaymış emeği Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Her uğramın yürüp şığam Canıma yakın alar Eşik unuttum sonu sinesinde Üskeni bağlalar Eşik unuttum sonu sinesinde Üskeni bağlalar Avul kayır şemeğim Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Avul kayır şemeğim Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Her kişisi selamlim min Yaraktan okul izlep Göngülü dolup kuşçılana Işraşkanıga dik sirek Göngülü dolup kuşçılana Işraşkanıga dik sirek Avul kaymış emeğim Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Avul kaymış emeğim Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Avul kaymış emeğim Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Avul kaymış emeğim Paylarına yaşamadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım Sağındım seni avallım Bir baytıp düz almadım
Ну, ойнап та қояйын Делфат. Виртуоз гармоншы. Шайтандыр енді. Хош енді. Hayırlı kez günah şıpşıklarım benim. Teneffüsten soň menikiler ortkanlar mında sluşay. Matur itip kızarışıp oturalar. Молодцы, молодцы. Брат, мен сені таныйм. Сен елдағы шашылық состояниедейме, көз тимесін. Так, таныш кішілер бар мұнда. Давай жамағат бір итлік ішлеп алайық әлі. Итлік дегеннен мен салауаттың бір яратмаған әйбірін білем. Ол теге камераларға түшкілеріні яратмайынды. Аларны тұссыздау, дәғіләсіздер деп суға башлай. Жамағат қазір 1-2 минуттан салауат қайма. Шулық айбірні қобақтаймыз, барымызда телефондарыны алап, спышканы қобызабыз да, салауаттың көзін әтірейміз, әнәтігіндегі сөздеріні оқиды алмасын, жырлайды алмасын. Іштейміз бе шуны? Юққа мен өзінде тұқ. Қата нәрсе сөйлеп тұрам енді мен аны, еме? Сіз аны мен айтмасам да ішшейсіз бетінде. Нұрттірлі еттігі ішлерге керек енді, жаным. Ей. Ай, Алла, бұл да келіп жеткен. Нәрсе салауатны юлдан яздыра алмағаш, тамашашыларға тұттындың мұны қазір. Яздырасың салауатны юлдан. Ол юлларын гіл өзгертіп кіне тұра. Гүнах диярлік іші де қалмады енді қазір. Сүгіне де әсті ғафируллады. Сүгіне де әсті ғафируллады. Язанда сызам. Туй біттім енді. Күніне ішер бұлатындық біле 2 пасты бітірем. Расхұт бет ол жаным. Әмен соңғы 5 жылда бекнік тұрыштым енді. Ел янындағын айырдым. Сездім. Күзгіге қаранып, өзіне өзі сықланып ері. Әулие дейерсің енді өзіне ме? Еші барған сайын башы кетеме шында. Тәкке шығарған бет шул күзгілеріні юбилей концертін ады, бе? Жырлағанда олнығына түгіл, ортнымың да көрсінлер дегендір енді. Көрсетем әлі мен аңға, көрсеті. Сен қананда аңламайсың. Бұл бейт ғади күзгілер түгіл, бұл бейт көңіл күзгілері. Мұнда ішкі дүния, ішкі қалет. Менің ішімдегі тұшымда. Көңілімні көрәсі келген сайын күзгістіре бермейм мен. Көңіліме нәрсе туры келе, шуны айтам мен сахнадан бек білесі келсе. Әміне салават өзінің көңілдегісін, жырлар аша айтам. Қазір сөздерім бұтайым мен Бұтамызың. Давай баршақ. Шайтанлар! Yanar kişersin, uzun yıllar ötersin. Sağınanda hatlar yazan, belki kaytıp gidersin. Su üstünde balık oynay, yırtadı bir kişi değil. İki yürek birge dibe, kanat kanında sidemi. Yalğızıma yaban su, dengizlerde salkın su. Fayda diyen haberini alıp girdi ağam su. Su üstünde balık oynay, yırtadı bir kişiliğine. İki yürek birge dibe, kanat kanında sidemi. Şişmeler armayın iken, vallar ağa da vağa. Şüllerge taba akmıylar, ağa dengizge taba. Su üstünde balık oynay, yırtadı bir kişi gibi. İki yürek birge dibe, kanat kanında sidemi.
tibe Taң atqanında sizemi Biz de rahmet. Cemaat bu dünyada kişi ükunişsiz yaşamaydır indi kurasın. Benim de ükunişlerinin birisi mine köngülde yürüy. Benim bir yaratam şagir fenis yarulini urunuzmakta olsun. Mine benim şu şahıs aldığında bir ükunişim kaldı. O etken bulgan iken bir tapkır şu salavatını bir küresi deyip etedi. O indi o gımır boyunda invalid kalaskısında buldu. Bik yaşlı, gımır boyu yazdı. Güçlü, ruhi yakında güçlü şiirler yazdı ol. Lakin min şu salavatını bir küresi kileydi deyip işitkenden sonra min varalmadım. Elbette bilyali bedinde. Garip kişi kilelemeye sin barığa değişsin. Bu işrakta özümle gamsız deyip etmesiydim. Lakin mağnesizlik minde var. Bu işrakta şu an gönlümde kaldı. Şu gaybim kadrini bir neşe almayayım. Hemine bu yıl bana Aydar Timirbayev, Sabah'a gitti Aydar Timirbayev bana şiratlağa jırın yazıp alıp gelgen. Bu yine kurgeçte, Feniz Yarlı'nın şiirlerini iken kurgeçte. Şu şarkı sevindim meydem. Bir ne kadar derecede, elbette bizim kurub yata, iştib yata. Bir ezrakkına olsa okunuşum biraz kimmes miken deyip şu şiirini bir tırışıp yatladım. Bu jir kim kadar, şu kim kadar, şamay. Bu jirinin şiirinin stili Feniz abi stiline tügül. Bu ezrakkına indi tege şunday köngülü şunday bulup aldım iken ezrakkına holiganlık da var bu jirda. Mina bu jir bik yara şu hem tilabjarlıyım hem sizge de köngülüngizde bir urun alıp yaşasaydı dileyim. Ükunişler tügülle bu degen. Nigedir bizning suqmoqlar ertarak urilmagan bulutsuz yaşlık ilinde birgalab yurilmagan yulduzlarga birga boqib sug'ishlar qisilmagan tunlarni o'rtalay yorib barashlar qo'shilmagan Ükunişler tügülle bu yaşarın sağıştığına Şabası kile ikevlem Dili yaşlıkını jiteklem Bir güne yalıştığına Ükunişler tügülle bu yaşarın sağıştığına Şabası kile ikevlem Dili yaşlıkını jitekler Bir güne yalgıştığına Tükürüp yazmışına Görüşkende sığığa qalıp Matur şart uzgaştığına Durmuş kugünde bulutlar Uyırıp kuygaştığına Hayalımız dengizinde Davullar kupkan indi Yaşlıkның yanar şeşegin Daravlar supkan indi Ükunişler tügülle bu yaşarın sağıştığına Şabası kile ikevlem Dili yaşlıkını jiteklem Bir güne yalıştığına Ükunişler tügülle bu yaşarın sağıştığına Şabası kile ikevlem Dili yaşlıkını jitekle Bir güne yalgıştığına Tükürüp yazmışına
bir güne yalgıştığına tükürüp yazmışına, tükürüp yazmışına. Zo'r rahmat. Hurmatli do'stlar. Zo'r rahmat. Zalda bugun yaqin do'stlarim bek ko'p. Do'stlarim bek ko'p. Mana Layish rayonidan Layish xo'jasi Mikhail Pavlovich kelgan. Mikhail Pavlovich, zo'r rahmat. Bular uchun, shashak uchun bek yaş dostlarım var benim. Arında yaş değiller, lakin benim için yaş. 9 yaşından başlap men onu yarattım. Benim bilen birge üstü. Bugün Erik Jödatoğlu men rahmeti bugün zalda. Erik dostum, zo'r rahmat. Bir konsertni qoldirmaycha, meni har vaqtda ularga esaplab, atisi samağa ettirib söylashib, mening bilan o'sgan malaylar. Tag'in da bir yaş do'stimiz bor, Tataristandan saqlab yuri bek shap avtobuschi, mening ulim bilan birga uzishlar, men ular bilan birga yashayim, birga qo'ynayim. Ruslan Nafikov. Ruslan, sen Tataristandan saqlagan yigitlarning birisi. Ruslan, rahmat sana. Mana bir Instagramda bir jir jiberdim. Men bu jirni birinchi eshitgachda Erik xatirindam ekan, inim senga tinglatdim. Sen endi bek ig'tibor bilan tinglamading. Saodabi bu bek uzun jir to'g'rimi ekan, dardliroq jir kerakmasmi ekan degan fikrda chiqib qoldi sendan. Men bu jirga shu shaqqa umid bog'ladim. Bu programmadagi eng motor jir shu bo'lar oxiri deb xayollanib yurdim. Albatta endi u muhabbat jirga o'tib ketadi. Zavq o'zgara, ikkinchi jirlarga g'oshiq bo'lasiz, ikkinchi jirga muhabbat tuva. Ali men bu jirni bek yaratam, elde yaratam. Niq yaratganga ko'ra, niq tirishib jirlayimda buzamda qo'yam. Mana bugun endi 15-konsert, ali shu jirni arahatlanib, o'zim qanaqat bo'larlik ettirib jirlaganim yo'q. Revar qismatulun atlayga ketdi. Bek shap jirlar yoza olmayga. Shunga ko'ra men bu jirni bugun sizga tirishmishagina просто akrangina ko'ngil bilan jirlaga tirishirman. Siz endi so'zlarini tinglab, balki kimdir yoshligina, kimdir kelajagina borib kelar. Men bu jirni yarataman. Sen qo'yda degan. Sen qayda yo'g'alding, men qayda yo'l oldim. Adashdı, yalgıştı submaklar, qanatlar ötüldü, ümitler süteldi. Sündüler biz yakan uşaklar. Bin bayla, bin koyaş, bin ayda, gün bilen Türkise varadı. Sin fayda miriyetin şanımdan işletin. Kimlerden beyledim yaramını. Bin kaya butaldım, sin kaya tuktaldın. Baylardan izlerge izlerine boysanıp yazmışıka, yol koyduk yalgışıka. Baxitsiz itip biz
kemenerdi. Min fayda, min fayda, seni koyaşı min ayda, günü belen dönük ise varadı. Min fayda, min yetim, canımdan işletim, kemenerden beyledim yoramı. Baya adaştın, sen kimge almaştın, bəxtli məhəbbət günləri. Özünü də anlaysın, bir nişli almaysın, sağışlanıp dursa da günləri. Min fayda, sin kıyaşı min ayda, günü belen dönük ise varada. Min fayda, min yetim, canımdan işletim, gene nereden beyletim yoramı. Sin fayda, min yetim, canımdan işletim, kimi nereden beyletim yaramı. Şunda jır benim cemaat zor rahmet. Benim sandıgaç turuna jırlarım bik көп buldu. Tağında sandıgaç turunda bir jır işledik. Bu yıl yana jır Rüstem Zakvan sözlerine Robert Demirbayev yazgan. Bu prostoyğuna sandıgaç turuna tugul. Sarı sandıgaç turunda. Üzülüp sayrısın niye, senin yerinlerin nasip iken sökemege. Seni mina yazmağaş, meni sana yazmağaş, yalnız kalgan sandıgaçtay ağrı birge bulmağaş. Seni mina yazmağaş, meni sana yazmağaş, yalnız kalgan sandıgaçtay ağrı birge bulmağaş. Yumuşak şaşlarını taratır iken kimler, benim kebek seni yaratır iken kimler. Seni mina yazmağaş, meni sana yazmağaş, yalnız kalgan sandıgaçtay ağrı birge bulmağaş. Seni mina yazmağaş, meni sana yazmağaş, yalnız kalgan sandıgaçtay ağrı birge bulmağaş. Belki uçraşırmız unutup ütkenlerini, yürek üzgünlerine unuttu ütkenlerini. Seni mina yazmağaş, meni sana yazmağaş, yalnız kalgan sandıgaçtay ağrı birge bulmağaş. Seni mina yazmağaş, meni sana yazmağaş,
Yalnız kalgan sandıqaşday Avır birge bulmagan Yalnız kalgan sandıqaşday Avır birge bulmagan Sinimina yazmağaş Minisina yazmağaş Yalnız kalgan sandıqaşday Avır birge bulmagan Sinimina yazmağaş Minisina yazmağaş Yalnız kalgan sandıqaşday Avır birge bulmağaş Yalnız kalgan sandıqaşday Avır birge bulmağaş Шайтан. Ey, sahnelerge çıkıp baskan buldun. Tanımadı bit seni, salavat. Tanımadı şul. Utlar sürdürüp koydasın деп жырлаған бұла. Tanımadı. Ертерек шулал, ертерек өмірден соң таный башлый ул мені. Білмейм, өмірден соңда таныр мекен. Ей, сен де қартайдың енді, ненде ел екеніңді білмейсің. 2009'da бересің ана. Білесің ol нәрсе? Нәрсе? Ол салаватның үс фәрштесін, үс күзлері білән бірінші тапқыр көрген ел. Шоңа көре мен аны сақлайым. Ей, салават қартайды енді көрініп тұран, жырлай. Ей, қара, салаватқа тұтынды қалдыр. Сөйлемейді. 30 ел ішінде болған қызық хәлләрді сөйлерге бола бетін не оғыса? Салават алар білән вақланып тұрмай ол. Әйтті ме деймін мен сеңа, салават ол дүнияға күңел күзі білән қари білушілерден. Ай, бәйләңдің шул күзгілерге туйдырдық енді. Как будто шулардан башқа яшап болмай. Яшап болмай, сен де мұңсыз, мәқапәсіз яшай алмайсың. Өзгертем, бұлай болса салаватны да өзгертем. Бұл күзден қазір қояшын, міне көрсің. Салаватны өзгертіп нәрсе қыла олырсың екенінде сен. Салаватның шәкірттері, достары бар. Салават шулар білән де күшлі. Міне салават концерттің башында қонақлар сәхифесі болады деп айтты ме? Ол достарын, шәкірттерін, сәхне йылдыздарын дәштімді. Тамашаның әр күнінде яңа қонақ. Бүгінгі кеше біздің қонағы достар, білесіз ме кім? Салаватның ең талантлы шәкіртлерінің бірсі Danir Sabira! Зор рахмат шундай аванс үшін. Әлі бір айбірді көрсетмәдім, но Салават абай өзі айтты, құл шабалар екен, алы бітір бүтін алқышыны деп шоңа көре алып бітірдім достар. Рахмат шыннан да Салават абай міне күн сайын бірәр артистін шақыра қонақ етіп, кешегіне міне әлі Гүзел Уразов болған, Елдар Хакимов білән. Міне күн сайын бірәр артист, міне шылай бүтіні біздің жия, барлы. Мен қалса Салават абай татар эстрадасында аның екі артистқа ғана көңілі бек ятмай. Мен қалса бірсі Элвин Грей, екіншісі Радик Юлякшин. Яра достар, алға табай дәгіз, вақытны көп алып тұрмайым, вақыт шеклі. Пародияларда тоқталырбыз. Достар, мен бетінде міне өзіне көре парадис болып санала менді шылайық эстрадыбызда. Өткен программа концертынан көрсетіп кетірім пародияларына, яңаларын көресіңіз келсе, менің концертқа келігіз. Яңа шләгәнләрін, чөнки түгел артистқа барып, ақшағызны әрәм етіп жүрмәгіз. Менә менде көбісін көріп кетерсіз деп айтасым келе. Көз алдына кетіргіз достар, Салават абай өзінің бәйрәм ұйышмасын ашқан. Сіздің алқышлар білән бірге. Жыл-бой бәйрәм. Hürmet doğanlar, Allah'a şükür şimdi yana öşma açtım. Öşma ismi Lübü Brem diyorlar. Lübü Brem. Niçin Lübü Brem? Потому что меня barber. Şatratız Lübü Brem diyoruz biz. Hoş doğan gün, hoş ölgen gün. Проведем на высшем уровне. Dostlar, соңғы арада бір şey. Заказчиклар шалтырата да Rusça жырлар сұрайлар. Артисттары күсте Rusça жырласындар дей. Білмеймін, әлләттігі милләтімізге қаршы барысы да. Аңламайым, өзіңіз біләсіз. Мен де өзіме қаршы келетірген кәші түгел. Ерармайтам, пожалуйста, клиенсиға прав. Rusça жырлар жырлаймыз, но татарша.
теге бүті өзімде ашаған артистларға айтып қойдым. Любой ұрысының мәйтем, хит болған жырларын оласы да тұтаршаясыз мәйтем. Бүгін ең бірі шыққан ұйышма АТП шалтыратты. Автотранспортный. Мен бұларға Ойдар Ғалимовты жібердім. Во-первых, шунда оқыған, во-вторых, Ойдар бик сабыр кіші. Андағы сабырлық. Мен ойлаймын, Ойдар бандит болған болса, соғышқанда да былай соғышыр, наверное. Брат, извини, конечно. Ошыланмасаң бірді маңғайыңа беремін мен сен аяны. Ойдар молодец, Ойдар зомада қалышмай, ешәртің литрған жырын сөйлеп алған ол, қаршы алабыз ұрыс жыры білен, АТП-да Ойдар Ғалимов. Давай. Мен Қазаннан Уфаға қайтып барам, бутылкада лимонад ішіп отырам, іша толды менің құрсағым, төз алмадым, водительға қышқырды, остановите, Зинхан, Айдару надо выйти, остановите, лимонадка, срочно надо выйти. Рахмет ұстар. Келесі ұйышма шаққаттым мәйтем, неужели бұлар да бізге шығар екен деп. Удивился. Десат шалтыртта. Десат. Балалар бақшасы. Десаттың бітініз аңлам отырасың. Әйткен сөз, yazып қойыңызай, пожалуйста, аңлам отыра қал. Что такое? Не дей? Кім әлі, қара. Тәрбишілері. Тәрбиеші бізде де балаларды не? Берем дейді. Уфалла қара. Балаларды ертеңгі берем дейді. Утренник, точно. Утренник. Утренник, да, точно. Бізде утренник. Пожалуйста, şu утренникке бірер энергичный, һәм тәрбиелі артист жіберіңіз, пожалуйста, дей. Достар, бізде тұтарда өзіңіз білесіз. Біздің тұтар артистлары или энергичный, или тәрбиелі. İkisi бірге бұла алмай. Мен ойладым да Фердус Жамаев қандаштым. Энергиясы ташып тұра, тәрбиесі өзі білен, конечно. Фердустың бір яқшы яғы бар. Ол, аға, мына направленияға берсең, направленияға, қоя барасын өзі де білмей. Направленияға беріп жіберсең, білемі, білмеймі, ақырып, бақырып, ұтап қойта ол. Мен алдан үйретіп қойдым. Фердус мәйтем, милләті бізге сәлемет балалар керек. Кіру біле ақырма мәйтем, һәм ұнытма мәйтем, келіп кіру біле де ең бірінші сөзің, исәнмісіз? Балалар бірға тиіш. Аңлағын мәйтем, кәң абышы көзіңға қайтып, нұрлар вперед деп кірме мәйтем. По-моему, аңлады. Законды біләсің, бірер балашаға ружыры тұтарша жыр. Аңлады бағайын, давай. Десат Фердус Жамаев. Біргелі! Ул ясала гүл ағаштан, желательно потаксыздан. Әйтегішілер сауыл, қара олда бар бит ол, өзі сапсары бола, байсығы заны біле.
Молодец, молодец, Фирдус. Бик мағыналы жыр. Әлі шушы 58 yaşıma жетіп, Буратың мындай қысқа вариантын ешкен жоқ. Құрметті достар, келесі ұйышма ГИБДД шатыртта. Өзімізге жолда болғаш, бұларға проверенный кіші жібердім. Ол да болса, яқын достым, яжық достым, жатташ достым, Ферзар Мұртазин. Ферзар бик конкрет кіші ол. Бик түгел кіші. Мен өзімше құрметтіп, педант деменді. Педант. Мен өзіне олай деп айтмайм. Ол сөздің мағынасы аңламай ол. Аңа педант деп айтсаң, сен өзің шынды деп маңғайғана бірге может. Ферзар молодец. Тәге старый школа болғаш, Лев Лещенконың «Прощай» жыры сөйлеген. Аң ГИБДД танышарда бик көп, шайтырып ғайы, Ферзар Мұртазин. Давай, брат. Башай, ол ауылға бик еш қайтымай, әби бабайға бұлышымай. Башай, менің білән ұтырып ішмей, балықларға қуна ермей. Башай, футбол, хоккей қарамай, әшәтке ақша бермей, зато мені сүйген Башай, гаи начальнигі болып ішлей. Башай ғади кіші түгел, погонында бит 3 звезды, бірер гаишник туқтатса. Мен телефонны берем дайдам, но қыз Башайым папи. Башай бар мене. Рахмет, достар. Келесі ұйышма мүшақ қаттым, достар. Мен мағатлық біздің Татарстанда ең бай ұйышмалар деп ойлайым. Наверное, ол Татнефть, әзі Газпром, әзі Таев деп. Юқ. Достар, шақатым, оказывается, самый бай ұйышма – это птицефабрика. Птицефабрика шатырта. Сағатты, сағат бізге де тұтарыстары керек түгел. Олар слишком ұшсызды. Керекті Мәскеуден бірер ұрыс артисті, но тұтарша жырласынды. Рахатқа шыдай алдымдар, ақша көп. Достар, біз исіміне жесімі тұры келіп тұра, ұйышма бізді любой ситуация шығабыз. Сөз оказали, Аллаға шүкір, Мәскеуде де связлар бар. Шықтым неге? Заманда таныш қалған бар бір группа 2000 жылдарда алла популяр группа еді. Махарифна башлана қара. Мираж түгі, мираждың тұғияғы. Урыс группасы Mother Talking деп ұтыра. Машы времен төт. Антығы салисты ненормальный рағын, кім саға қара. Тұқта, подожди. Мумитроль, во! Мумитроль, точно. Антығы
Солисті кім әлі, Уфала? А? Лагутенко, да, Иля. Шуа жолдыртам. Митам, Илюша, нас тебя хотят. Митам, заплатят. Ну, Илюша, митам, есть один проблем. Илюш, давай, мы там, ты как-нибудь, мы там, свой любой песня, сделаем мы там, как-нибудь, тодоржа жасады менде, оңлады бағайын, Уфала. Ну, достар, Аллаға шүкір, лично өзім үйреттім, ғұмыр болмағанны, мумитроль, Иля, тұтар жазырды птица фабрикада. Давай, Илюша, как учил? Пошел! Yoldan bara ota қас, класс ауықла, офигевают, бұрында ұрқалып қана, солдан заңғар краска ждар, великолепно, собойына, түшіп жеткәш, бүтін бана қасынеке. Басайды ата қас, басайды бас ата қас, рахатлансын айды, біздің ана қас. Ярау, достар, давай өзімді бір әрін тартырмын да, қайтырмын. Мен офиста тәг отырмайым. Алла бір шәп жырын шкәртіп аттым әлі. Заманда бик популяр жыры ебі. Антығы урамда ешлер гитарада бүтіп пішмақта жырдылары. Хатырыңыздан бітігі, что я не твой лапушок, а я не твой Андрейка, что у нас же села батарейка деген жыр бар ебет. Шуарды энергетик достарыма ішлер ябылдым. Давай, шу жырды бізе бұңға айтар. Давай. Benim ileri gelime indi 30 yılı buladı. Üstü ışıksız bağlam, ışığımdan doğdu. Hatını hamada şiber, güzel kuş kanareyga. Tüktünlerin intigem, oturdu batareyga. Oy 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 oy, batareyga. Oy 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 oy, hatını şılamı. Danir Sabirov. Teşekkürler. Danir Sabirov. Моя школа. Salavat şakirti ol, bildin mi? Senin şakirtüge. Nindi şakirtler terbiyeli salavat. Emine salavatga kelgendeyin, dostlar, onun jırlarına kelgende en motor jırları salavatның Minem qanat astında yazıldı. Burununu bir көтерме, menікilerde var mında. Aya nindi jırın var, nindi. Hatırlamaysak meni? Koyun avgan, koytası yollarıma deyip odaşıp jırlap yürgen iyi mi? Ул koyunlarını kim avdargan deyip öyleysin. Әлетіге. Kütüme öpkeleme. Aradan jinler öttü deyip lişni özüm sözlerini aytıp tırdım.
Adashkan мәхәббәтне кем алдаштырган дип уйлыйсың, Тужамин? Туктады, кызмады. Аның көйләрен, сүзләрен каян табып бетерәсең? Мин тапмыйм, минем бик яхшы авторым бар. Шуңа 2 сүз белән генә әйтеп кытыртып куям да, төн чыкканчы җын чыккан дип көендә яза да, тизгерәгенә салаватка илтеп тә бирә. Заманында мин аны бер генә минутка дип үз ягыма дәшкән идем. Жырыда булды, гомеренә җитәрлек кеше дә бар хәзер. Кем турында сөйләгәнен аңладым. Татарстанның халык артисты Фирзар Муртази. Опа! Ауыл башында бір тал бар иде, талға сүйелген, сүйген яр иде. Мен қайтып келем, алар юк инде, исе бар тик сағырсар жиле. Қайда сен талым, қайда сен ярым, мен бұл мен сары япырағы. Қайттым әйленіп, ширемге яптым, нешлейм сана нешлейм, bu min sarı yaprağı. Bayttım eğlenip şiremge yattım, ben işlim sığır işlim sığladım. Dallar sağışı, sular bağışı, şuna şağan kişi yazmışı. Şişmeden başlayıp dingizge vurdu, davulap Allah'a kisek tuttu. Hayda sin dalım, hayda sin yarım, min bu min sarı yaprağı. Kayttım eğlenip şiremge yattım, işlim sana işlim bu min sarı yaprağı. Kayttım eğlenip şiremge yattım, ben işlim sığır işlim sığladım. Ernüden kiyem dal toprağına, min dal oturttum oğul başında. Süngen yeşligim kapatmaz, su sibip duran üzülüp sağınlaş. Hayda sin dalım, hayda sin yarım, min bu min sarı yaprağı. Kayttım eğlenip şiremge yattım, işlim sana işlim min bu min sarı yaprağı. Kayttım eğlenip şiremge yattım, ben işlim sığır işlim sığladım. Ben işlim sığır işlim, işlim sığır işlim, işlim sığır işlim sığladım. Zor rahmet. İsәнмісіз, құрметті достар. Мен де шығысымда сізге таныстырып ұсынған жаңа шарақ ішілер. Алмас Қамзин шиғырына «Қайда сен талым» деген жырым біле башлап жібердім шығысымда. Қазір сізге жаңа бір жырын тәқдім етесі келе. Аппас жерлігінде туып өскен талантлы шағира Асина Сәләхова шиғырына жазған жырым. Сені жоғалтудан қорқамын. Seni yuvaltıdan korkamın ikte, yuvaltkanğa mısın bir küple.
Bu mehabbet digen şartlarda da gitken gebe suyup kulsilde Sine yuvaldıdan kurkan nikde Ellememek şurey şapkanı da Mehabbetli beyeleri arda Kızge yakınlaşkan şaplarda Seni yuvaldıdan kurkamın ikti Dinlegenge musun yaz bile Birge bulgan minut birini tüge Yılları da bizge az bilen Seni yuvaldıdan kurkan dikti Elleme şuley şapkanı Mehabbetli beyeleri arda Kızge yakınlaşkan şaplarda Yuvaldıdan kurkamın ikti Sinde bile şunday uylarda Şınlap suyu yüze bakıt iken Tapkanından artık şuyganda Sine yuvaldıdan kurkan dikti Ellememek şuley şapkanı Mehabbetli beyeleri arda Kızge yakınlaşkan şaplarda Kızge yakınlaşkan şaplarda Firzer Murtazin. Murtazin Firzer. Ağır indi ağır canım ağır. Eller indi ağır jırlar jırlay. Pensiya turusunda söylep de turmadı canım. Toqtal işlep pensiya turuna söylege tiyiş. Ul bitinde pensiyede. Mene pensiyede bulmaganlar burşulalar. Alar senekiler menikiler tiptirip yaşiler da pensiyaya kadar gitip de baralar. Rahat kasıtlı almışa. Bolay bolsa Ali. 87 yaşta kadar kuteramayım bu pensiya yaşın. Belkim halktan sorargadır. Sıra. O senekiler ko'taradi endi ul pensiya yaşın. To'xtali, bu bit kostyum değil, bu konsert dostlar. Hali dostlar, hozir farishta bilan shaytonning o'rtaq jemishini ko'rsatamiz sizga. Ki bilan so'zlar meniki. Aranjirovkası bilen biyu meniki. Şeytan tuyuşturup alamaz. Haydi! Hoppa! Monty Mozikalar Sivil Canan! Heybetli! Doğru çabalar! Balkon!
Jilfer demedim, yürügenli şakta demedim. Jilleri aşağı uyanamana. Yanıp kıyıp demedim, yürügenli şakta demedim. Dostlar aşağı gönlümünü. Yalan diyecek üşüme. Eyvet be, devam olacağız. Bana düşme. Diyecek ama, eyvet be. Yalan olacağız. Şeytan kıtırda deyip kıtırmağı diyeme. Ay! Jilfer demedim, itevele demedim. Jilinin levalıpla itevele. Günele düzdimdin, işleri veren demedim. Bergele ömürler itevele. Balkan! İşittiler mi sizge? Ey kullar kaya kullar! İşittiler çabuk getir boş bile! Hepiniz yapılacağız! Kılanı var da balkondan canıp düşmeniz. Şeytan kıtırtır o. Jilfer demedim, uqaşuqlar demedim. Nik jilfer dey, jilde yok. Sinen gebek demedim, matur yarlar demedim. Avalda tügel, ilde yok. Avalda tügel, ilde yok. Jilfer. Nurişe gayret be! Bir kocalıyacağız! Şartlı gideyim dedim. Yaşlı! Yaşlı bunda sırlarına kirek değil, bunda riplar mançına kirek, baslar mançına kirek, kozan! Kullar riplerine kirek bunda! Şart değil, şart değil. Tamam sen olay kına gitme. Sen yoluna taypılma. Onu yoğaltmayama. Tanlamanı. Bunun için İlvin Girey rahmet eyleşek. Olay etkense zırlasan İlham Şakirov seni berip ötüreşek. Konsertlarında yaş kızlar basacak. Nasıl zaprisyonlu bir Davat mı nimago kızdım. Harale. Salavat. Bu jür boyunca benim öz fikrim var. Aytırgan mümkün mü? Mana cemaat zamana alga bara, özgere. Halk jırlarını belkim zamanlaştırу kerektir. Ama onun asılına, mağına kalırga yaramay. Zaman tağın özgerir, tağın yangalık sırar, köngülge mağ jitmez. Mana sen jırladın, kine hem mağına sen kağılmadın. Aranjör kısından başka. Mine mine kalsa ferişte keyin bulay. Mine kalsa bulay jırlauının bir ağırlığı da yok. Lakin onun kiregi de yok. Bu benim fikrim. Menimçe ol Tatar jırın başta sözünü tınlap, şunun sözüne, şunun sözü bir yaşap, hislenip, biraz uylanıp oturgat deyiş. Anda mum bulurgat deyiş, anda tanıştık, adrak mağna bulurgat deyiş. Mine kalsa Tatar jırı ol yakınşa mine şulayrak bulurgat deyiş diye bileyim. Tanışkına, mağnali, birge qo'shilib jilab o'tira turgan jillar bo'lgan yerda bo'layman. Endi seni kanalladingmi? Salavatga qo'shildi bilmaydi. Mahabat baylarga qo'ymanı
Ağır beni sağınğanda Üzülüp süygen yarını Dallarına başlı sanduğaş Binanı izleyip beni Sanduğaş kerede künülge Jırlamay düzin beni Sanduğaş kerede künülge Jırlamay düzin beni Senin kulmagin falsudin Kızarıp durun beni Yarata beni beytirge Rüksatler sorun beni Dallarına başlı sanduğaş Minanı izleyip beni Sanduğaş kirdi künilge Jırlamı güzin beni Sanduğaş kerede künilge Jırlamay güzin beni Sanduğaşlarını işitmey Yürümene par urmanda Tamşılar kurim beni sın Şaulap yandı yağganda Dallarına başlı sanduğaş Fidanı izleyip beni Sanduğaş kirde künelge Jırlamay düzin beni Sanduğaş kerede künelge Jırlamay düzin beni Sanduğaş kerede künelge Jırlamay düzin beni Sanduğaş kerede künelge Jırlamay düzin beni Rahmet. Buna Nerse? Sanduğaşın kildi canım. Saat tuntula. Kibetler yabıla birmiler. İde banket nega. Dedim. Esmim min. Ben tatspit problem söyleştim. İrik min Ahmetoviç bilen bir yaşı hanıs gibirem dedi. Ora kızı helaleyde gittik. Ey dedim, Billy Kreml degeni de var, ey de canım, ey de bitmez kalkuzuz, ey dedim sana. Sen onu işitme. İhtibar etme. Tuktamayım. Buna bizning ilde bayram yeterlik. Bayram yeterlik. Kay vakitte kişi kunguli bayramı soruyor. Kimdir tiyatroga bara, kimdir tomasha qila, kimdir yolda, kimdir balıkka bara, kim başka şey o'tkara. Men sizga taqdimim shunday, tatarlarga. Siz mana kishi ko'proq eng yoritgan bayrami har bir kishining tug'an kuni. Siz u tug'an kuni yilga bir gina keladi. Shunga ko'ra men sizga taqdim etdim. Siz bir tapqirda yillar bo'yina tug'an kuningizni kutib o'tirmag'iz. Kun duo ekan, tug'an kun deb hisoblagingiz. Ko'nglimdagi tilaklarni gullarga urib berem. Gulga ko'mib bugun seni qadrlim mening diyam. Tug'an kuning bilan qutlab jillar yozam bulakka. Seni go'zal kayf mazkur bugun bigarakda. Baxtli bo'l
күрme, сағышlarga уралma. Туған күнің яқты болсын, баранды да юғалма. Бақытты бол, қайғы көрме, сағышlarga уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да юғалма. Барама бағым суларға яшрегінді қызданып, ұттырма туған күніңді яшләріңі шыланып. Исін жилер маздап сені, баш кисінлер қайындар, сайрар құштар қайын сайын, сенде айла сайғанлар. Бәқітті болып қайғы көрме, сағышlarga уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да юғалма. Güzüller kebek sarılanma, kışlar kebek ağarma. Şeyler kebek yağımlı bul, ömütü bağlamazlarga. Bilir bəxit bik küttürüp, şadlığında kum bulur. Aziz erken bulak ipken, indir bulak şul bulur. Bəxitli bulup payını көрme, sağışlarga uralma. Tuğan günün yaktı болсын, баранды да юғалма. Бақытты болып қайғы көрме, сағышlarga уралма. Туған күнің яқты болсын, баранды да юғалма. Туған күнің яқты болсын, баранды да юғалма. Бәштекейім, әйтер сүзің бар мұсың? Әйтер сүзім бар. Міне концерт бойы милләтні сақлық деп сөйлештік. Әкім сақларға тиіс соғаны. Міне шул милләт сақшыларын күзге аша көрсетірмін деген едім. Әйдер. Cemaat, көрәсіз ме өзігізіне? Көрәсіз ме? Біз өзіміз сақламасақ бір кімде ярдам етмейшек, хұжым күні етешеклер. Салаваттан да сенде бар. Ой, мен де мұнда бей. Балконlar sizde var anda, barımızda var күзгіде. Құрметті башашылар, міне мен бір тапқырда Татарстанды республика деп айтасым келмеді. Çünkü ол кішкене болса да бір дәулет. Бұл дәулеттің өз законлары бар, өз халқы бар, өз күйі бар, өз тілі бар. Шуңа күрә мен сізге бір генә сөз айтам. Әләнелер бұл дүниеде, әләнелер бұлыр әлі, көрәсілеріңіз бәлки алдадыр, ғәмсіз болмайық. Ең нашар әйбір ғәмсізлік. Ғәмсіз болмайық барымызда. Міне 1907 жылда жазған Тоқай. Мен Тоқайны ең алдан көруші шағыр деп әйтердім. Бәлки ол вақытта олардың шиғыр юллары деп еткен болғандыр. Ол әйткен, ей Қазан, дәртлі Қазан, нұрлы Қазан, мұңлы Қазан. Ол бүгінгі Қазанның халәті бұл жамағат. Шуңа күрә өз тілімізді әрақаттанып сөйләшіп, өз мұңымызға өз қуанып, өзіміз қуанып яшайық. Біз тырыш, біз ұңған, біз бұлған халық. Мындай матур Қазан бір қойды да жоқ. Мындай шәшек ататырған республика бір қойды да жоқ. Яшасын Қазан, шәшек атсын Татарстан.
yaratam seni Tataristan Baltanların için yaratam Kükrep yaşını yaşlat yağan Yağmurların için yaratam Kükrep yaşını yaşlat yağan Yağmurların için yaratam Beni yaratam seni Tataristan Horur halkın için yaratam Şanır etken hadi kendin için Tatar telin için yaratam Şanır etken hadi kendin için Tatar telin için yaratam Tataristan seni yaratam Adaştırgan ormanların için Tuğayların için yaratam Tuğayların seydaşların için Celillerin için yaratam Tuğayların seydaşların için İlhamların için yaratam Tataristan seni yaratam Tamaşamız konağı Danil Sabirov hem bütün Salavatır tiyatro artistleri. Kelganingizga bir zo'r rahmat. İsan sog' qo'yib yetdingiz. So'nggi ko'rishuv bo'lmasin. Ko'rgan qayg'ularingiz ham qayg'ularimiz bo'lsa, so'nggisi bo'lsin deb tirik. Bolda ko'rishuvlar nasib bo'lsin. Rahmat bugungi kishi uchun. O'zingizni saqlag'ingiz. O'zingizni saqlag'ingiz. Chunki biz tatarlar o'zimizga gina kerak. Sen sog' bo'ling'iz, o'zingizni saqlag'ingiz.